evo, gospodine Vučeviću, bukvalno smo se sudarili sa ministrom Lončarom i ako je to mera uspešnosti Novog Sada, onaj ušteđeni novac koji već 4. godinu Novosađani, odnosno vi u naše ime potpisujete taj ugovor, onda smo bili uspešni, jel tako? Jer smo bar bili humani i počeli da ostvarujemo na neke vrednosti koje su možda zaboravljene. Hoćete da ja pojasnim sad kad mi je već toliki uvod da je Novi Sad ove godine uplatio 10 miliona dinara u poseban fond pri Ministarstvu zdravlja u kojem se nalaze sredstva za lečenje dece u inostranstvu kad im je ta medicinska pomoć u inostranstvu neophodna. Ovo je 4. godina za redom, to je sve ukupno 30 miliona dinara. Je li to mera uspešnosti jednog grada? Ušteđen novac i uplaćen na račun da bi ga koristio neko kome je neophodan. Pre svega, dobrodošli u Gradsku kuću, vama i ekipi Radio Televizije Vojvodine. Na kraju ove kalendarske godine, posle 10 emisija Grad i mi, posle obilaska većeg dela Novog Sada, evo i nas, gospodine Vučeviću, na mestu na kojem su se pojavljivali ljudi vrlo uspešni, vrlo humani, koji su obeležili ovu godinu ne samo u Novom Sadu, nego i širili glas i uspešnost Novog Sada. Ali bilo je puno ljudi koji imaju dnevne probleme i ono što se medijski ne prati, tako da je ovaj radni prostor nije samo paradni svakako. Što se tiče saradnje grada Novog Sada i Ministarstva zdravlja, odnosno Fonda za lečenje deca od teške bolesti u inostranstvu, kažem da sam zaista ponosan na Novosađane, evo što 4. godinu za redom Novi Sad i Novosađani su u stanju da iz budžeta izdvoje sredstva i ove godine smo uplatili 10 miliona dinara. To je ukupno 30 miliona dinara za 4 godine. Nije mnogo, nije ni malo i svakako je to mera uspešnosti svih Novosađana, Novog Sada je jedan jasan znak da smo ojačali, da smo osnažili kao društvo, ali da smo kao društvo pokazali jednu solidarnost, da nismo otuđeni od emocija i razumevanja ljudi koji imaju probleme, pre svega brige za najmlađe. I velika čast biti na čelu grada, koji je, nažalost, jedini grad u Srbiji koji uplaćuje u taj budžet. A zašto? Vi ste evo i 2. godinu pozvali i druge lokalne samouprave da se uključe. To nije pitanje Aleksandra za mene. Pa jeste pitanje za vaše kolege, prvenstveno vaše stranačke kolege. Nikad nisam ni potencirao to pitanje. Danas su vaše kolege novinari pitali ministra Lončara da li još neka lokalna samouprava uplaćuje. Nažalost, samo Novi Sad uplaćuje. Mislim da možda ne mogu 10 miliona da izdvoje, ali sam siguran da su mogli neki iznos da izdvoje i da pokažemo da smo kao društvo odgovorni i da ne zaboravljamo onima kojima je pomoć potrebna. A najveća pobjeda svakako jeste ako uspemo kroz tu podršku u tom fondu, kroz taj fond, da vratimo bar jedan dečiji osmeh na lice i osmeh i veru u porodicu tog deteta. To je pobjeda, za to živimo, za to ustajemo, za to radimo, za to se borimo svaki dan. Novosađani pokazuju i putem te akcije koliko su humani. Činili se vama, gospodine Vučeviću, ali i na primjeru Novog Sada, da smo jedno postali jako toksično društvo, duboko podeljeno na naše i vaše, na jednu i drugu Srbiju. Čini se da kada je ulaganje u infrastrukturu, kada su ekonomski rezultati u pitanju, idemo tim koracima od 7 milja, a kada je razvoj društvene odgovornosti, društvene svesti i društva uopšte da tapkamo u mesto ili čak idemo unazad. Nažalost, siguran sam siguran da će vest da smo i ove godine obezbedili sredstva da je grad Novi Sad odgovornom politikom i štedljivim načinom vođenja budžeta, da nije bilo odgovornog budžeta i odnosa građana prema gradu, ali i grada, upravljajući tim sredstvima, ne bi mogli ni da izdvojimo ove sredstva. Siguran sam da će ta vest biti negde na marginama medija i da ta vest prosto nije nikada dovoljno medijski atraktivna. To je neka realnost sa kojom živimo i koja nas okružuje. Niti ja sada tu jadikujem zbog toga, nego prosto čisto konstatujem. Što se tiče podela u društvu, ja mislim da postoji podela u društvu, postoji podela u sferi medija i javne komunikacije. Kad kažem medija, ne mislim samo na elektronske medije, na pisane medije, nego pre svega ili dominantno na društvenim mrežama, ali i na elektronskim medijima, koje prave osjećaj neke duboke podele u društvu. Konkurentnost ideja, politički pluralizam, različiti pogledi,
su poželjni i skroz normalni za svako društvo koje teže da bude demokratsko, progresivno, normalno, pristojno. Ali ako u neslaganju odemo u nerazumevanje ili u takvu obstruktivnost da ona počinje da se pretvara u ličnu mržnju, porodičnu mržnju, da gubimo svaku granicu pristojnosti, da postaje sve dozvoljeno, ne mogu reći normalno, ali da postaje sve dozvoljeno, da smete da iznosite bez bilo kakve odgovornosti najgore optužbe, klevete, da lažete, da obmanjujete i da sutra ide novi događaj, nova priča koja će da zaveje to prethodno što ste rekli. To je ono što jeste, nažalost, mogu kažem, bolest savremenog doba i ta radikalizacija u toj sferi medija, odnosno te javne komunikacije u Srbiji dobija. Dobro, očekujete li vi još jaču radikalizaciju, s obzirom da ulazimo u finale kampanje? Mislim da će sledeća godina biti isto vrlo teško u tom segmentu, ali sam siguran da će i biti brutalan odgovor građana na izborima. Kad kažem brutalan odgovor, bit će vrlo jasan odgovor građana na izbornom danu, na izborima, na biračkim mestima u odnosu na celu tu atmosferu koja se pokušava stvoriti. To govorite u korist vas, govorim u korist stranke kojoj pripadate? Govorim u korist pristojne i normalne Srbije. Govorim u korist modernog, snažnog Novog Sada koji čuva svoj DNK i koji ide snažno u svoj razvoj. Govorim o ogromnoj većini građana Srbije koji hoće da žive u normalnom. Kakav to DNK Novi Sad ima? Mi smo jedna multikulturalna sredina. Ponosni na tu sintagmu Novi Sad ima DNK koji možete vidjeti na nekoliko segmenata od prvih onih fundamenata grada, dakle krenuo od podgrađa Petrovaradinske tvrđave, Almaškog kraja, starog dela grada, ali i nekih drugih simbola grada iz različitih perioda. Pogledajte našu politiku i koncepciju oko kulturnih stanica grada. Ne samo smo po prvi put uspeli da pokažemo i funkcionalno ostvarimo da Novi Sad ima policentričnu kulturnu politiku, da nije sve... Ajte, prevedite. Šta to znači za stanovnika Salajke, recimo, policentrična kulturna scena? Da nije sve fokusirano u centru grada, da nije sve u jednom kulturnom centru. Ne moraju svi da dođu na Trg Slobode ili u Katoličku portu, kulturni centar, da bi učestvovali na nekom kulturnom događaju. Da je kultura prišla ljudima, odnosno da im je bliža, da su kulturne ustanove im dostupne. A za građane Salajke i Podbare znači da imaju svilaru. A za građane Grbavice i Adamovićevog naselja znači da imaju Večšeg. Za građane Novog naselja će značiti kulturna stanica Novo naselje. Za građane Rumenke imaju kulturnu stanicu. Dobro, hoće kažete više neće negovati samo zavičajnu kulturu za koju ste davali iz grada novac, već i neke nove, moderne kulturne... Zavičajna kultura je deo naše kulture. I ne treba je se stideti. I ona je deo nas. I ja nemam tu nikakvu dilemu. Ja sam obilazio razne manifestacije, iako je to uvek oprečni, kako su oko tih stvari uvek oprečni stvari, ali mislim da je to deo našeg kolorita od koga ne treba bežati. I ona čini kakvim jesmo. Naš DNK je baš bukvalno onako isprepletan od više nitova molekularnih, ili ja nisam baš dovoljno stručan za tu oblast prirodnih nauka, ali je svakako nešto što nas karakteriše. Ali drugo sam teo da kažem, pogledajte, imamo Petrovaradinsko podgrađe i ulaganje u Petrovaradinsko podgrađe, to je deo grada i omaž imamo praktično 17. vek. Imamo Almaški kraj 18. vek. Je li tako? Imamo kinesku četvrt koja je omaž 20. veka. Imamo iz raznih oblasti, imamo centar grada koji se pre svega razvio u 18. veku posle bombardovanja. Znači, mi smo pokrili smo iz različitih istorijskih doba Novi Sad, upravo kroz polje kulture, ali naravno ne samo polje kulture. I da je pokazuje da Novi Sad nije nastao danas, da on ima svoje trajanje, ali da to trajanje ne sme da zaustavi dalji razvoj Novog Sada. I on će svakako ići... Ja sam to svakako, ali svesni ste toga da većina građana Novog Sada od toga ne živi, da kultura nije svima dostupna i da košta... Neki žive. I da košta. Kako ćete na taj način da učinite dostupniju? Da li će te kulturne stanice biti otvorene za različite ideje ili će to biti za određenu skupinu kulturnih poslenika? Hoćete li približiti svim Novosađanima? Pošto to govorite u svetlu realizacije programa 2021 i stalno kažete da je to titula svih nas. Šta to u praksi znači? To znači da vam je prošlo 10.000 ljudi kroz 2 kulturne stanice u toku jedne godine.
da je bio nebrani događaj, da ja ne znam koliko sam bio događaja u Svilari Ješćegu, različite karaktere. Da ljudi koji nisu ni verovali u taj koncept da danas organizuju neke promocije, večeri, dešavanja u te dve kulturne stanice. I ne samo u te dve kulturne stanice. Da smo pokazali da kultura jeste deo svih nas i pripada svima nam. Da li je to uvek dovoljno otvoreno? Verovatno nije. Da verovatno treba da još radimo na tome. Ta participativnost jeste sinonim našeg uspeha i mora biti nešto što nas vezuje. Biće delova i segmenta koji će biti za jednu populaciju, uži krug, ali generalna koncepcija jeste da kultura pripada svima. Da li žive ljudi od toga? Ne mali broj ljudi živi od toga. I drugo, kultura je bastion Novog Sada. Bez ulaganja u kulturu nema razvoja Novog Sada u ostalim segmentima. Zato što nas prepoznaju kao takvo mesto i kao takvo mesto smo neuporedivo atraktivniji i za investitore, i za fabrike, i za nove zgrade, i za nove bulevare. Njima treba infrastruktura, gospodine Vučeviću. Šta vam kažu stanovnici Bocki, Sajlova, na tu priču o ulaganjima u kulturu, kad oni nemaju pijaću vodu, imaju divlje mreže, fale im putevi. Neće nijedan investitor doći ako nije infrastruktura razvijena, pa možete imati najbolje kulturne stanice na svijetu. Mislim da svetu. grešite oko jednoga, a investitori dolaze zbog ljudi, a ne zbog infrastrukture. Zbog ljudi koji mogu da im obezbede razvoj te infrastrukture. Ne, dolaze zbog kadrova. I zbog radne snage, naravno. Pa dobro, ali evo, opremali ste industrijsku zonu Sever 4, ne bi bez infrastrukture došao niko pitanje za tamo. investitore da li i ovde, što se tiče kadrovske situacije, atraktivno polje za njih. A tek onda idu polje infrastrukturnih pitanja i svega onoga što je naravno važno. Kad sam pričao o kulturi, ja nisam zanemario, niti ću zanemariti pitanje primarne komunalne infrastrukture. Ako je neko radio, mislim sam pokazao da smo radili od toga, pa čak i te Bocke koje ste pomenuli, koje decenijama čekaju vodovod i kanalizaciju. I evo krenuli su radovi na vodovodu i kanalizaciji u Bockama. Prvi 5 km i vodovodni kanalizacijska mreža se radi, investicija od gotovo 200 miliona dinara iz budžeta grada Novog Sada. Radi vodovod i kanalizacija grada Novog Sada. 185 km kanalizacijske mreže smo izgradili za posljednjih 5 godina. 185 km kanalizacijske, 85 km vodovodne mreže. 3 prečistača, 30 crpnih stanica. Koliko još fali da bi bili razumljivi gledaocima? Fali još puno. Šta je to? Trećina, polovina? Dajte nam malo plastičnije da možemo da razumemo koliko fali još te mreže. Bez prečistača nam fali najmanje, bez centralnog prečistača gradskog, nam sigurno fali još 40 miliona evra. Znači, sigurno preko 4 milijarde dinara. Pitam vas to, gospodine Vučeviću, zato što... Zašto kažem orijentaciju? Zato što nemam projekte za izvedene sve. Ali moramo nešto samo da razumemo. Pa nije bila situacija da je svuda kanalizacija postojala i vodovod, pa je neko sklonio. Nego mi smo imali... Ne, godine neulaganja. Pa nisu godine, to su decenije. Dobro, decenije. Predsjednik države je to rekao. Pa evo ću vam reći zašto decenije. Rumenka, evo davam primjer. Rumenka, evo Budisava. To su stara naselja koja postoje vekovima. Ali da ne idemo tako daleko. Taj problem s kanalizacijom imaju decenijama. I nikad nije bio rešen taj problem. Danas je rešen. Čene je jedno od najstarijih naselja. Nema rešeno pitanje kanalizacije. Nisu to novonastali problemi koji nisu rešeni. Nego je prirodno da kada krene bolji standard i kada grad ojača, kada ekonomija jača, da želje i očekivanja budu veće. Ono što ćemo mi da radimo, mi ćemo nastaviti snažno da ulažemo u komunalnu infrastrukturu i sledeće godine, ali spremamo ozbiljne projekte da apliciramo za projekat Srbija 25. To sam htjela sada da vas pitam, zato što će taj projekat biti predstavljen dan nakon emitovanja ove emisije. Predsjednik države je rekao da je to evidentno najveći problem, jedan od najvećih problema u Srbiji, taj nedostatak kvalitetne infrastrukture i nedostatak kvalitetnih nedostatak projekata, verujte da je veliki problem. Znate li vi u ovom momentu za šta ćete... Mi ćemo biti spremni da konkurišemo za najmanje 2 milijarde dinara sledeću godinu. I za šta ćete ih upotrebiti? Za vodovodnu i kanalizacijnu mrežu. Dobro. Jedan od najvećih projekata će nam biti vodovodni cevovod od Adica. Mi sami finansiramo iznos od 150 miliona dinara. Od Adica, Veternik, Futog, Begeč. I time ćemo Begeč konačno spojiti na gradski vodovod, a Veternik i Futog će imati uredno snabdevanje, odnosno dovoljno snažan pritisak da nemaju gubitak vode u vodovodnu mrežu. Zatim spremamo, renoviramo, odnosno zanavljamo projekat kanalizacije u Kisaču, pravi se projekat kanalizacije u Čeneju, radimo projekat
kanalizacije Gornja Klisa, odnosno Gornje Livade, i projekat kanalizacije Sadovi u Petrovaradinu. Čeka nas posle širine, čeka nas vodovod na Tatarskom brdu, čeka nas Ledinci. Imamo mi još puno posla. Veternik koji nam ubedljivo je najveće investiciono polje i iz grada najviše dajemo para u Veternik za kanalizaciju. Pre nekoliko dana je bio promocija u Beogradu infrastrukturnih projekata koji su obeležili ovu godinu. Šta vam je predsjednik Srbije šapnuo tamo? Kad će biti projekat za most? Nije korektno da ja to sad naš razgovor ovako da kažem nije bilo za javnost. On je posle spomenuo Novi Sad, ne direktno, indirektno, u kontekstu priče o jednom mostu koji bi trebalo prema Kovilju da ide. Bilo je napad da se ne spominje autoputevi po Vojvodini i da se mahom priča o centralnoj Srbiji, što nije tačno. Ono što sam ja insistirao u razgovoru kod predsjednika, ne tog dana, ne tog trenutka, nego generalno i sa predsjednicom vlade i sa potpredsjednicom gospođom Mihajlović, za nas je od životnog značaja autoput Ruma-Novi Sad, za Novi Sad. I ne samo zbog autoputa koji će olakšati saobraćaj kroz Frušku goru i napraviti bolju komunikaciju prema Sremu, ali ne samo prema Sremu, nego prema Mačvi i prema Podrinju, nego i dobijanje novog mosta, to je ono što je predsjednik spominjao, govorimo o nizvodnom mosta prema Sremskim Karlovcima, Petrovaradinsko-Koviljski rit. Znači, govorimo o tom potezu, ali ugovoren je, i kod mene je bila u gostima kineska kompanija koja će raditi i autoput Novi Sad-Zrenjanin, Zrenjanin-Beograd. Ta kineska kompanija je zainteresovana da učestvuje u postupku, u tenderu za izgradnju, po meni, ključnog mosta za razvoj Novog Sada, a to je nastavak Bulevara Evrope, to je most preko Ribarskog ostrva i spajanje na Sremsku Kamenicu. Meni su emotivno bliže ovi pešačko-biciklistički mostovi i mislim da su veoma atraktivni, ali su me urbanisti, ljudi iz struke upozorili, imao sam baš skoro sastanak na tu temu, da ne bude li grad Novi Sad u najduže 10 godina rešio taj most, tu zapadnu obilaznicu oko Novog Sada. Ogroman problem ćemo imati u saobraćaju. Pre svega, gledajući ulaz sa Mosta Slobode prema Limanima 3 i 4. Vi danas kad je špic ne možete da skrenete sa Mosta Slobode levo ni u Narodnog fronta, ni u Cara Lazara. Treba vam po 20 minuta. Gospodin Vučević, ali čini se Andrić je svojevremeno govorio kad naiđeš na prepreku, mostovi tome služe da se pređu te prepreke, pa i na tom putu ka izgradnji novih mostova. Očigledno je da imate prepreke. Mostovi su simboli razvoja i naravno povezivanja ljudi, spajanje, nije samo fizičko spajanje obala, nego pre svega ljudi. To spuštanje Novog Sada na reku slušamo kao jedan od najvećih projekata. A ne možemo se zadovoljiti samo sa vraćanjem 3 mosta. Gde su te prepreke? Jeste identifikovali ko tu pravi problem, gde je tu problem? Da vam pričam o preprekama, ne mogu da u 2 minuta, ali da ne opterećujem i javnost. Ima zadatak. Dalek je put do tog mosta, gospodine Vučeviću, nema ni tog regulacionog plana tog dela Novog Sada. Zamislite kad ne bi verovali u to. Zamislite kad ne bi radili na tome da to uradimo. Kad bi rekli da to se nikad neće desiti. Što se tiče urbanističkog projekta, on postoji za taj most, radi se o planu detaljne regulacije. Čekamo neko mišljenje Voda Vojvodine, ja to nisam baš najbolje razumeo, ali verujem da oni sa stručne strane pristupaju tom putu. Verujte, ako budemo osetio da bilo ko zaustavlja razvoj grada Novog Sada, ću ja to javno reći. Nemam problem sa time. Tako da neću dozvoliti da iko iz nekih sebičnih interesa zaustavlja razvoj grada. Niti će se iko igrati i kockati sa Novosađanima. Novi Sad će biti na vodi, izaći će na svoj Dunav, jer mu Dunav pripada i Novi Sad pripada Dunavu. I uvek će biti konekcija i to nas niko živ ne može da razvoji. Ako treba struka da kaže kako i šta, to može, ali da nas neko administrativno zaustavlja, pričamo o digitalizaciji, pričamo o upravi, o implementaciji tih projekata. To vam ja sad kažem. Mene mnogo više brine da obezbedimo dovoljno sredstava. Pred nama su veliki projekti. Od rekonstrukcije Spensa, od izgradnje centralnog prečistača, ovo kad završimo glavnu crpnu stanicu kod Žeželjevog mosta, tada stvaramo uslove da ugasimo onu crpnu stanicu koja proizvodi one neprijatne mirise na uglu Radničke ulice i Sunčanog keja. I veliki izazov kako da radimo oko keja, da ga ne raskopavamo. To moramo da ugasimo, da spojimo kod Žeželjevog mosta ovaj novi objekat, koji po prvi put neće praviti neprijatne mirise. I onda idemo na izgradnju nizvodno kod Pobede s Petrovaradinske strane centralnog prečistača da konačno rešimo to pitanje. Ogroman projekat na 10 miliona evra. Čeka nas izgradnja regionalne deponije.
i saniranje postojećeg smetlišta. Ogroman projekat. Spence, ogroman projekat rekonstrukcija. Izgradnja novog mosta, ogroman projekat. To su izazovi koje prevazilaze godišnje, rekao bi četvorogodišnje budžete grada Novog Sada. Ali je dobra stvar što smo urednom finansijskom politikom ostvarili najbolji mogući kreditni rejting za današnje uslove u Srbiji i da danas imamo izvrsne pozicije za pregovore, za najbolje finansijske aranžmane za grad Novi Sad, ako krećemo te velike projekte, da dobijemo grantove, da dobijemo najniže kamate, da možemo to da finansiramo, da ne opteretimo i ne ugrozimo budućnost. Hoćete stići to da ispregovarate ili će to sačekati neku novu, neku drugu vlast? I sami ste jednom meni rekli da taj projekat... Pametne novine, ne očekujte sad da vam ja sad otkrijem sve taj projekat Novi mostovi, da to nije deo predizborne kampanje i da kako budete gradili Novi most, završite ovaj već izgrađeni Žeželjev, odnosno sve pristupne saobraćajnice. Završio sam. Treba još da spojimo samo Petrovaradinski kej. Treba da rekonstruišemo Petrovaradinski kej i da nam, kad se završi radovi na glavnoj crpnoj stanici sa bačke strane, da vratimo ono što je sada, da kažem, pomereno je košarkaški teren i deo tu keja presečen zbog radova i ne izgleda lepo, ali to mora dok traju radovi. I onda ćemo vratiti kej, naravno, u prvobitno stanje. Ljudi će imati šetalište bukvalno od rečne flotile, od Mornarice, što bi rekli mi Novosađani, pa sve do Špica do kanala. Vidjet ćemo šta će građani reći na izborima. Vi ste sigurni u to da će, kako ste rekli, evo i na početku ovog našeg razgovora, reći da su za to modernu, naprednu, ja sam siguran da će građani izaći na izbore i da će glasati za pristojnu Srbiju sad. Ja ne podcenjujem političku konkurenciju. Neće to biti jednostavno i nadam se zbog Novosađa, Novog Sada, zbog sebe kao građana Novog Sada, ne kao gradonačelnika, da Novi Sad neće doći u poziciju da opet mora pravi neki kolaž politički od puno malih sličica. A niste mi poslednji put morali, pa ste ih opet nekako ujedinili oko projekata? To je moja najbolja odluka. Koja? Da budete u koaliciji? Apsolutno. Apsolutno. I sa onima koji su ove 4 godine kritikovali vaš rad i nisu vas podržali kada su u pitanju veliki projekti poput izgradnje promenade. Tvrdili da će Novi Sad da potone zbog toga. To je najbolja odluka. Zato što sam dobio političku stabilnost, zato što je Novi Sad pre svega dobio političku stabilnost, zato što su svima ucenjivački kapaciteti odmah splasnuli, zato što više niko nije bio tako bitan i nije kočio razvoj Novog Sada i zato što niko nije mogao da pravi političke feude. Kako nije mogao, gospodine Vučeviću? Ja vam kažem odgovor. Tako ste podelili gradska preduzeća. Nije pravio političke feude u funkcionisanju grada. Dobro, ajte objasnite sad. Pa tako što kada kaže gradska kuća na osnovu onoga što dobija s terena, na osnovu razgovora s građanima mesnih zajednica, kad se donese politička odluka, to se sprovodi. Ne može niko da kaže mi to nećemo. Ili mi mislimo da u budžetu treba bude to i to, zato što nama pripada nešto. Dobro. Ja vam to kažem gledajući vas u oči, pričajući pred Novosađanima, pred novosadskom javnošću. Mi smo konačno izašli iz tih pravljenja budžeta trange-frange. To što sam sve nasledio 2012. Što su tadašnji moji koalicioni partneri mislili da tako treba da se radi. Pa sam i njih morao da resetujem 2014. Kroz sve sam prolazio. Nasledio najgoru moguću koaliciju. Morao pravim od nemoguće moguće. Da bi pravili Novi Sad, da bi razvijeli, bi dočekali fabrike, da bi pripremili kandidaturu za evropske prestonice. Ja nisam kibicovao sa strane i kritikovao. Pa to je najlakše, ali znate šta, neko je glasao za te tamo ljude. Nisam ja glasao. Ja poštujem izbornu volju. Ja sam sklapao mozaik najbolje od onoga što sam dobio. A 2016. sam napravio dobar politički potez. Pravići širu gradsku komunalnu koaliciju. To će građani na izborima na proleće kazati i pokazati. Građani će reći ko je kako radio. Ja vam govorim politički, funkcionalno, da je to bila dobra odluka. Da je to bila dobra odluka. A ako hoćete da budem potpuno precizan, to je pre svega bila dobra odluka za građane Novog Sada, za grad Novi Sad, jer su apsolutno oslobođeni tih trzavica dnevno-političkih. Nema više, kao što se dešava do 2012. Ovi neće da uđu u skupštinsku salu, pa nema kvoruma, pa se odlaže sednica, pa ne mogu se održati. Pa to nikad se nije desilo. Vi za 4 godine to niste čuli, idu sednice kao po traci. Ima rasprave, ima argumentacije, ima razgovor, ima i teških nekad polemika, ali nema zastoja. I drugo, i stranku koju vodim. I za stranku koju vodim. A ona nije iznad grada i nije iznad građana. Ali i za stranku koju vodim.
ovo je čist plus što smo radili. A kako ćete vi objasniti potencijalnim investitorima koji dobijaju isto te press klipinge, imaju istraživanja o klimi, o poslovnoj političkoj klimi u Srbiji, u gradu koji dolaze, da to nije tako kako neki tvrde, da ovde nisu neki investitori privilegovani, kako vas optužuju su vaši bliski saradnici. Sad ću vam kažem, cela ta klima koja se nažalost pravi i u Novom Sadu, ali pokušava se u celoj Srbiji, da neko kaže oterat ćemo investitore, raskinut ćemo vam ugovore, mi kad dođemo mi ćemo vas sve pohapsiti. Vrlo je teško u takvoj atmosferi, pravljenju takve atmosfere odmaže ozbiljno dovođenje novih investitora. Ja sam bio izložen kanonadom napada za Liri Aptiv. Čovjek da kaže nevjerojatno, onda Continental ne valja. Ne valja sad Barry Callebaut, najveći proizvođač proizvoda od kakao čokolade. Ni to ne valja. Ne valja BMTS, ne valja Pupinova palata, ne valja ni što ćeš rekonstruisati Spence. Ne postoji stvar koju će da kažu da valja. Ja sam slušao sve te priče, znate, Continental će imati najbolji office space u celoj grupaciji Continentala, celom svetu. Imaju 400 ili 450 Prešli su 400, su imali su skoro proslavu. Imaće ovde u Novom Sadu. A mogu da protestuju 100 puta, mogu da lepe žute trake kao da je ovo Nemačka 30. godina prošlog veka. A ne mogu da spreče istinu da tamo radi 400 ljudi, da imaju plate iznad proseka i da Continental kaže da je njihova kancelarija, njihova firma u Novom Sadu, u Srbiji, najbolja firma u celoj grupaciji Continentala. Ali jeste svesni opšte poruke koju šalju ti koji lepe žute trake oko zgrade u kojoj se nalazi jedan Continental? Ali šta možete da kažete za takvu mržnju? Samo što kažete nekom ko izlepi gradsku kuću. Ali to je slika koja odlazi u etar, gospodine Vučeviću. Nikad niko nije lepio plakate po gradskoj kući. A to se nije dešavalo. Pa bilo je zviždanja, bilo je protesta, bilo je aplauza, bilo je navijanja za jedne, druge, pete, sedme. Nije bilo da se lepite gradsku kuću plakatima. Pa kakvu tu poruku šaljete? Da vam kažem, ja sam s tim stvarima raščistio sa sobom, da se valjam po njihovom mulju, na njihovom blatu svaki dan. Pa ne pada mi na pamet. Tamo gde treba ja ću odgovorim. Kad me pitaju novinari, ja ću uvijek da odgovorim. Kod mene su svi novinari mogli da mi postavljaju pitanja. Nikad nisam imao novinara, da ja kažem da je neko novinar, neko nije. Kod njih ne smeju pola novinara, neće da odgovaraju na pitanja određenih novinara. I oni procenjuju. Boran Novaković kaže, ovaj nije novinar, ovaj jeste novinar, ovaj nije novinar. Kod mene svi pitaju. Na svim događajima su mogli da pitaju o čemu god hoće da me pitaju. Nevezano to je događaj. Najčešće me nisu ni pitali za te događaje. Jer im nije dobro da prenesu da je lepa priča iz Novog Sada, nego idemo da tražimo nešto što loše. Ja sam uvek odgovarao. Ja ću da odgovaram pred državnim organima. Kad me pozove, ja ću sve da dam izjave. Pitao sam, jel ima neki postupak protiv mene, pošto kažu da postoje neke stvari. Ja idem da se javim sam, da odgovaram, ljudi, pitajte me. Pitajte me da odgovorimo i jednom da raspravimo. Iako kao građani ne verujete tim organima. Ja nisam verovao u određene presude i dalje mislim da su skandalozne. To što neko pokušava da nas ubedi da se nije desila pljačka Luke Beograd, a nestala nam je... Prosto vas podsjećam na taj slučaj, su onda izašli... Ja vam kažem da se to desilo. I sad ne smete to da kritikujete. Kako kad neko drži konferenciju ispred sudova i tužilaštva, kako to nije pritisak, jeste pritisak. Sad neko sme, neko ne sme. Pogledajte te dvostruke aršine. Kad neko komentariše neku presudu, onda to može. I u kakvom je raspoloženju, gospodine Vučević, ulazite u 2020. godinu? Neraspoloženi zbog toga, takve slike jednog Novog Sada koja opet odlazi kakva voda u etar, ili raspoloženi zbog ovih 10 miliona koje ste uspeli da uplatite u fond za decu obolelu od teških bolesti? Manjina politička pokušava pravi lošu sliku o našem gradu. Slika Novog Sada je divna. Novi Sad ima probleme kao i svi drugi gradovi. Novi Sad ima izazove s kojima se suočava. Ima i dalje teških situacija. Ima stvari koje moramo da rešavamo i popravljamo. Nije idealno, nije bajkovito. Ovde nije utopija. Ali generalna slika Novog Sada je dobra. Ne bi dolazilo toliko turista. Ne bi dolazilo ovoliko investitora. Ne bi imali 2 evropske titule. Ne bi nas posetilo toliko ambasadora, stranih predstavnika, delegacija. Ne bi bili domaćini najvećih međunarodnih događaja u državi. Pa to se ne dešava tamo gde je loše. Pa ne možete dobiti 2 evropske titule ako ne valja. Ako neko kaže da je ovo Bejrut, pa ne možete, pri tome Bejrut je divan grad. Ne možete da dobijete... Zavisi u kom periodu. Sad mislim... Generalno, Bejrut je divan grad. Nemojte da... Ljudi olako daju takve izjave. Ali mi kao da ne želimo da verujemo da je Novi Sad dobar. Mi želimo da vidimo da ne valja Novi Sad. Zato sam bio presrećan što sam pre neki dan imao događaj, izvinjam se, pa i doživljaj druženja sa istinskim herojima novosadskih ulica.
sa ljudima koji su... što ste nam osvetlili te neke priče koje nismo znali. Koji su nepoznati, da kažem, javnosti. A koje su lokalne zajednice, lokalne sredine rekli, mi imamo heroja u našem kvartu, u našem kraju. Imamo mi čoveka koji se brine o tvrđa. Imamo ženu koja se ceo život posvetila psima i mačkama. Ne znam, imamo čoveka koji je najbolje đake, rekao, ajde da slikamo najbolje đake, da kažemo, to je naš ponos. A da pritom ne traže ništa za uzvrat. Ništa ne traže i to su ljudi koji su vredni, pošteni, koji su izgubili da Miša Blizana ceo život posveti radu sa inkluziji osoba sa invaliditetom. I da gubi na komoditetu svog života, ali da bi pokazao da postoji solidarnost u ovom društvu. Dao sam jednog primjera da Dane Basta sa akcijom Budite dobri pokaže da možemo biti dobri ljudi. Da možemo biti dobre komšije. Da ne morate biti preki i namrgođeni da bi bili uspešni. Nego da je normalno reći, dobar dan, kako ste? Da je to novosadski. Pa to je Novi Sad. Valjda verujemo u te stvari. Valjda verujemo u Novi Sad s novim mostom. Valjda verujemo u Novi Sad koji će da rekonstruiše Spence. Valjda verujemo u Novi Sad koji će da konačno uredi centar grada. Valjda želite to. Možete navijate za ovu ili onu boju, a valjda želite uspeh svom gradu. Pa to nije pitanje dnevne politike. Tako da ja s odličnim raspoloženjem, samo da me zdravlje služi, inače s odličnim raspoloženjem dočekujem i sledeću godinu. Veoma ponosan ono što smo radili kao Evropska predstavnica mladih. I spremit ćemo veliku konferenciju, gdje ćemo prezentovati sve što je rađeno i objasniti svaki dinar i sve što smo uradili i postigli za to. I siguran sam da ćemo 2020. nastaviti snažan razvoj grada Novog Sada i posebno sam ponosan što smo nakon odluke o vidovdanskim nagradama, odluke o subvencionisanju dece u privatnim vrtićima pre 4 godine, što nije obaveza grada. A zašto to sad u poslednje vreme naglašavate? Znamo da to nije obaveza grada, to je moda koju su preuzeli zato što kad smo druge radili lokalne ono što niko nije samouprave. uradio, kad smo radili ono što niko nije uradio, ne računam 2 male opštine, 3. Govorimo o velikim sistemima. Kupujete udžbenike i za sve prvake? Kupili za sve udžbenike, za sve đake prvake udžbenike. Kompletne. Ali ni to nije bilo dovoljno. Tražilo se da se nađe da neko nije dobio. I to od onih koji nisu po spisku bili od grada, nego što pripadaju nekom drugom resoru. Kao socijalno prepoznate kategorije. Pa dobro, i ta je priča onda završena, ste vi morali da reagujete. Hoću da se vratim na to da ste... Ja ne volim da pričam protiv nikoga, ali nije poenta, nego da govorim za. Mi smo sve obezbedili što je trebalo. I više od toga. I više od toga. I velika je stvar što smo u budžetu za 20. i doneli odluku na Skupštini održano 12. decembra da od 2020. od 1. januara je potpuno besplatan boravak za decu u predškolskoj ustanovi Radu sa detinjstvom i povećali broj dece koje subvencionišemo u privatnim vrtićima na 3.000. Izdvojili 300 miliona dinara za to. Da li ćete povećati subvencije za privatne vrtiće? Ako bude dobra tendencija, ako ne budemo lepili žute trake po zgradama, fabrikama, ako ne budemo rekli da ćemo zatvarati fabrike, pri tome ja njima verujem. Vi kažete da je to manjina, zašto bi oni uticali na odluku o smanjenju subvencija, povećanju subvencija. Svako ima pravo da glasa kako želi, ja ne mogu da to kažem. Nisam i da su se to izjasnili. Kad sam rekao da je besplatno u državnim vrtićima, su rekli što nije besplatno u privatnim. A vratiš na privatne vrtiće ovi. Ja ne sumnjam da oni imaju ideju da zatvaraju fabrike. I da bi oni to uradili. Govorimo o onima koji lepe trake, koji držate ludačke performanse i sve te što rade. Kojima buhti mržnja iz očiju. Kad vidite njihovu frustriranost u licima, to zaista mora da uplaši svakog normalnog i pristojnog čoveka. Ne da Bože da dođu do neke ozbiljnije izvršne funkcije šta bi radili. Oni su zatvarali i Jugodent, i Jugoalat, i Pobedu, i 27. mart, i Nov kabel. Oni su zatvarali Hins, i Albus, i Milan Vidak, i Livnicu, i još nebrojna fabrika koje smo nekad imali. Oni su pokazali da su sposobni da zatvaraju fabrike. I ja verujem da to jeste njihova cilj, da oni fabrike zatvaraju i onda prodaju na tajkunsko-burazarski način svojim bliskim ljudima koji čekaju promene nekih urbanističkih planova. To nam je, pa jedno pogledajte Azotaru, na što nam liči na kanalu Dunav-Tisa, Tisa-Dunav, na ulazu u Novi Sad. I to da kad kažu ne valjaju fabrike, evo pogledajte šta je valjalo, kako su razoreni sistemi bili. To je najbolji odraz kako su oni vladali. Pogledajte Centroslaviju kad ulazite u Novi Sad. Pogledajte tu sramotu kako su se odnosili prema Novom Sadu. Nikad ih niko nije pitao.
Nikad ih niko nije pitao. Pa vas je bar malo sramota što smo izgubili celu industriju Novog Sada? Pa nekog sramota što ste sve izgubili? Napadate za Aptiv i Lir, za koliko se tamo radi? Pa 50.000 dinara plata nije velika. Nije velika. Ali je mnogo veća nego propale fabrike. Oni su razorili grad gde god su stigli. Pa nešto nije istina što sam rekao. Pa su postale te fabrike, pa su nestale te fabrike. Pa li ih nekad neko pitao, ljudi, jel imate neku odgovornost za to? Pa kažete Pupinova palata, pa ko je pravio parijski magacin u Kralja Aleksandra? Pa kad se to dešavalo? Pa ko je to dozvolio? Žena koja stoji pored njih na konferenciji, bila direktorica Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ona nam drži predavanje. Pa su rekli da će propasti, potonuti promenada. Navijali samo što da se ne zapali promenada. Pa su rekli da će potonuti stadion, da će zgrade nestati, da ćemo ugroziti izvorište vode. Su rekli da nećemo vratiti kosturnicu ispred Pupinove palate stradalim Jermenima. Da nećemo vratiti spomenik. Na mestu inače gde smo srušili crkvu, ne ja i mi, nego neke prethodne generacije bi širili bulevar tada maršala Josip Broza Tita. Neki prethodni društveni sistem, društveno-politički sistem. Ne, ali vi vidite koja je to količina nelogičnosti kad svemu tome pričate. S druge strane, ne možete ni da se samo bavite time i da vas to zaustavi. A znate, kad se podvuče crta, nismo ni mi ni glupi, ni ludi, ni gluvi, svi imaju legitimno pravo da... Ako bude dobre tendencije u budžetu za 20, mi već imamo računicu da povećamo za 50% subvenciju u privatnim vrtićima, to je na godišnjem nivou 150 miliona dinara. Mislim da to grad može da obezbedi. A sada kažem javno, samo nemojte da to dovede da privatni vrtići poskupe odmah uslugu i da građani ne osete tu subvenciju. Da grad kaže evo 100 novih novaca za privatne vrtiće, a vlasnici kažu poskupalo je za 100 novaca boravak dece. Pošto su i dalje nedovoljni kapaciteti, tako da vi ne možete kažete neću kod vas u privatni. Evo ja ću javno da vam kažem da ćete prvi biti obavešteni o tome da ćemo mi istraživati tu odluku. Evo sad da vam kažem, nemojte da proizvedemo taj domino efekat. Ja molim podršku tada celokupne javnosti. A grad će da pritisne apsolutno sve vlasnike privatnih vrtića, kaže da se ne igraju s time. Samo nemojte da dobru nameru i volju i dobar rezultat grada Novog Sada i rezultat i pobedu svih Novosađana pokušavate opet da pretvorite u lukrativne namere. I da mi kažemo, mi ćemo da gledamo ako dobar bude budžet 20. Evo da dodamo pare za decu u privatnim vrtićima da povećamo. Pri tome gradimo nove vrtiće za državnu ustanovu, da proširimo kapacitete, što znači više pare iz budžeta ali samo nemojte da... Evo sad sam otvorio vrlo ozbiljnu temu. Samo da ne misle ljudi, niste teli da podignete. Ma hoćemo ljudi sve da podignemo, hoćemo sve da napredimo, hoćemo da više ulažemo. Pa nismo morali na udžbenike kupujemo, pa smo kupovali. Kažu predizborno je za besplatne vrtiće. Pa ako ćete tako, niste morali ni ovih 10 miliona u budžet za pomoć oboleloj deci da uplaćujete, pa ste uplatili. Ja mislim da smo morali. A ja mislim da smo morali. Da je to naša obaveza. Šta biste sebi poželili, odnosno Novom Sadu u 2018. Ja bi Novom Sadu. 2020. godine. Ne povratak u 2018. Vi me svraćate u nazad, nemojte da idemo nazad. Mada bi bili mlađi svakako, ali nije moguće da se našalim. Ja želim Novom Sadu ono što želim svojoj porodici, jer doživljam Novi Sad kao veliku porodicu. To svaki put to kažem. Želim svim Novosađanima dobro zdravlje. Želim da više radimo. I da se ne stidimo kad kažemo da to više radimo, da to ne bude dosadna neka floskula, nego da zaista više radimo, da čuvamo Novi Sad, da nam Novi Sad bude čisti, da se javimo komšijama, da ustupimo mesto autobusu starijima, da se ponašamo pristojnije međusobno, da se borimo. Želim nam više beba, više dece. Želim nam još veći pritisak za upis dece u predškolske ustanove. Želim da moramo još više para da izdvajamo za decu u vrtićima, a ne zbog dugova ustanove, nego zbog toga što treba da obezbedimo upis većeg broja dece. Želim nam i malo sreće, ono kako bi rekli sportski, da ne pogodimo stativu u posljednjim minutama, nego da lopta uđe tamo da treba da uđe, pa makar i onu malu mrežu. Pa i nama jedna želja za kraj godine, pošto smo već u ovom fenomenalnom neorenesansnom zdanju, zgradi magistrata iz 1895. recimo.
za vreme Habsburške monarhije. To je bilo neko potpuno drugo društveno-političko uređenje, ali nam je ovo ostalo i kao sećanje na davna vremena, a i kao mesto kroz koje su prolazili izuzetni ljudi. Mnogi od njih nisu imali priliku da vide Kulu, gde je nekada bilo zvono za uzbunu. Za požare. Jel' tako? Tako je, pošto nekad najveća opasnost u suštini pretila od požara u to doba, onda je gradska kuća, magistrat imao taj posebni, da kažem, toranj, odakle je moglo da se... Tu puca najlepši pogled na centar grada i na Miletića. Zaista je fascinantno. Pa možete bukvalno ceo grad. Vi nama sad to poklanjate, mi vama, nadam se, dogodine i svim Novosađanima pogled sa Mišeluka na panoramu Novog Sada na staroj adresi. Da se što pre uselite i da radite tamo. Da, hoćemo gore. Izvolite.